Nije te skonto. Jebe nije ni reper, vidi. Što radiš ti tu? Dušim zašaj. 10 koraka. Ima Sarma neki kuće, od juči. Sarma igra od juči uvijek. Znaš, tam se pravi haos. Ja sam omladinac. Imam 20 godina. Kad prođe moje rano, kad prođe slobodno vrijeme su minuti nadine, ja odem u, gostionu našikam si pravim haos. Šta je bilo? A gledaj Šufija. Gledaj Šufija, volim se. Žrtvovanje za ti čudne uglove. Ti si dečko preretar. Kako su oni neki nešto? Kako si igrao Varlok? Vodili vas sve vrijeme i izgubili na kraju. Ko pa? Ti igrao Varlok? A joj, Vojid je bio. Ne znam, bio su protivničko Mars i Nike. Ti išao Guardian i... Jesam igrao s Fazanom ili? Ja mislim da jesi. A joj, pa da, povlači se svi. Holy Lockett i Guardian tim. A joj, povlači se svi, ja bacam prvu. Hvatam i svi petorici, govorim vraćajte se, bacam ulti. Znači, raspadaju se svi u timu. I Nike i Mars, svi. Pa udaraš na X-a pod rage'om i ubija sviju. Samo ga udaraš ono fiziku. Znači, čiji. Ne, Da, on trpi. Ajde čupi, napuši se Karin. Ajde, čupi. Što znaš Holy Lockett? Zato što heal. Zbog drugih. Ne idem golem build, idem AOE heal. Šta je Holy Lockett? Onaj item što niko ne kupuje, što su ubacili, zašto je beskorisno. Ali dobar ovdje. Za koliko si ti to uzeo? To je beskorisno. Useless. Useless as a I motherfucker. dajem resistant item, dajem mani, dajem HP-a i dajem mi veće healanje. Useless. Sti putala. Sam išao refresher. Nije bio sam support, išao sam da ih healam. Da nisam to išao, bora se izgubili. Zašto su jutri kad je? Dobro, da nije tebe potrebno prva kad. Tako meka. Da, ne znam što se skupili jutri, trdim. Sromasan. Igram slađan. Još Mars, counteruješ ga. Ma Mars je kući. Baci on ulti, baciš ti u ulti i svoj ulti. Ćao. Ali znaš šta je najljepše? Cijeme nije spelo. Ali gdje više on koji tamo za autom? O čemu vi pričate? O klubovima. Kada ti? Kolike sisice, braćo Božje. Kolike sisice kod one? U cvikama. A zato ona srednja ima usta za dublanje. Sa male kitce baš nije. Mogla menta vidjeti, ja. A joj, Laza pokazuje slike djeteca. Vidi kaže malo i muda, znaš oko djete jaja ima. Znaš šta je? Je li to rak? Nije, nego jaja, djete ima buke, tek rođeno. Možda mu druga ćuna mu raste u jaja. Zato nije moglo izaći na carski, moralo ići. Nisu mogla jaja. Nisi mogla jaja, da. Znaš koliko su jaja djeteca? Nisu dobro. Sad nije dobro, djete ima velike jaja. Da. Ali da ima veliki kit, bilo bi sve vrijedno. Da, znam da.
Onda bi se čak i medicinska sestra igrala. Šta je u ljubav gore? Nemoj slikat čovjek. Evo vitr tad diže. Čovječe, ne može ništa uništiti ljubav. U moment ljubav, to ništa ne može uništiti. A kamoli neki čupav lik. Isn't that right, Mili? Don't. I'll take a photo of this sexy bitch. Čupi, kad te ne krene, ovako tu će samo gledat. Aj Čupi, dosta. Zašto ne mogu? Jel ne? Zašto ne mogu zoom? Nismo još prošli. Tak. Što mi napusti? Slika, Jan. Pogledaj. Šta? Tamo. Pogledaj. Nemoj mene slika, Jano, tamo. Slika, Jano, tamo, čovječ. Stardi. Ojoj. Samo što ne mogu. Snima. Aha. Aj daj, čekaj. Kako ćete ići? Morate doći tata. Kuba. Daj ruku, daj. Aj daj, kod daj ruku. Kaj vidi? Aj daj. Ven. Shit. Dobro. Nemoj bare. To je neko namjerno nama. Evo iza nama. Dobri ste. Aj skoči. Kako ćete sići? Pa i on se popio kako je bio neko pomogao. Ovo je namjerno nas. Vidim da ima neka... Joj kako smrdi, fuj. Ne smijem gledat. Kako ćete si ići problem? Kako se mogli ovdje ustati? Da, tko je klizao već, namazan? Kako šica. Joj kumbe u novim patikama, što da što se zalijepi? Drži je. Ajde sinu, ne smiješ tu. Čupi, ajde. Hvatio me ga čisto.
Šta ću gore kuđa? Pa da i on ići taj aparat. Nije mjesto da se prvi postao. Nakon za pitanje. Jedan ostani, ne šivaš. Dežurni bude. Kampo je gore. Evo ga, daj ruku, daj. Daj ruku, ne možeš tamo. Daj ruku. Namazal, mora neko pružiti ruku. Još samo vamo da tamo ne proleti. To je namazio. Namazuje neko stalno od gore stražari jebi. Ruke se penje na ovom, se tu mazne seru nešto. A seru s tim mazganjem, ne znam šta se to radi. To je valjda smiješno u Banja Luci. Uzmi ruku, ne možeš. Samo za korač jednom mi ruku pruži. Za korač možeš ako za korač. Id sam, snimam, sam kreni. Aj, ne znam sić kako. Čekaj ću mi da vidim si poti. Kako sić, dodat ćemo vas. Ajde, silazite. Ajde vidimo vas silazite. Jedan po jedan. A zašto? Kao nećemo ići gore, jel? Aha, dobro. Jel? Namazal da se ne penjemo i mi sad, to je challenge sad. Sad hoće namjerno. Da, kao inače se ne bi ni htio popet. Ajde, kume, evo da ti za ruku. Ne možeš uđe u koći. Evo ga što bude. A joj Milane, hoćeš se ženiti? Ne radi se. Ozbiljno? Da. Nisam trebao puštati. Daj nju mene. Ajmo. Nije toliko strašno, da. Ja sam mislio je skroz, da je baš masti. Jo, gledaj, Iva ne Ma boji se ne znam podmazivati jebi ga. Jel se ne bojiš? Pa onako. Ti se bojiš da ćeš propast. Kako je kod Jack? Da uslikam, jel? Ma jebeš li tamo je mrtvo. Ne mogu. Dobro. Ili mogu hvala. Ima idole mi je. Ivo, ne mogu te gledati.